ndagusuhuje. Ekipe y'igihugu ya Argentine ndetse na Lionel Messi bagiye gufatirwa ibihano ni nyuma y'umukino wabahuzaga n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza muri kino gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru, maze nyuma y'umukino bakaza kurangwa n'amagambo y'urwango mu byapa abakinnyi bari bafite yanditse ngo Las Malvinas son Argentine. Aya magambo rero ni amagambo ari mu rwango ateye ubwoba mu bintu bijyanye na politique. Hanyuma rero aya magambo yarashatse kuvuga iki mu Kinyarwanda? Ibiganiro byose ugiye gutega amatwi ni kuri channel YouTube yitwa Kingdom JB TV, ngiye kugeza biganiro bizi, nitwa Bonviva. Wapfa kubara kandi subscribe, ndahari kugira ngo nye nkubwira amakuru agiye acishikana hirya no hino ku isi. Ngayo rero nguko nguhaye ikaze ku muyoboro mugari wa internet. Yes, mu gukanda subscribe rero nkaba nguhaye ikaze kuri channel YouTube aho tunyurizaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Wapfa kubara kandi subscribe, ngiye mba mpari kugira ngo ngende nkugezaho amakuru hirya no hino agiye acicikana. Umukino rero wa ekipe y'igihugu y'Ubwongereza ndetse na ekipe y'igihugu ya Argentine ni ibintu rero bitaba byoroshye, ni mu mateka no kuva na kera bakinana ishyaka ridasanzwe. Muri uyu mukino w'igikombe cy'isi rero wabaga tariki 15 watangiye ku isaha y'isa 3 rero ubwo rero uko byaje kugenda rero ubundi watangiye ekipe y'igihugu y'Ubwongereza ifite umukino mwiza ndetse na ekipe y'igihugu ya Argentine. Passe wabonaga ko ekipe y'igihugu ya Argentine iri hejuru y'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Muti rero byagenze bite ku munota rero reka nze ndebe neza. Hari ku munota wa 55 w'igice cya kabiri ubwo Anthony Gordon uyu nguyu rero yarageze mu izamu ry'ikipe y'igihugu ya Argentine mu buryo bwiza rero bwari butanzwe imbere y'izamu, aza no kuba yabubyaza umusaruro. Umupira winjiye mu izamu rya mbere ufungura amazamu ku makipe yombi, n'umupira rero winjijwe n'umugabo witwa Anthony Gordon. Uyu mupira rero ukaba waje kwinjiramo ku munota wa 55 w'igice cya kabiri. Ibintu rero nibwo byahise bihindura isura. Argentine tutabonaga mu mukino neza ihita itangira kwisangamo, ibintu rero duhita tuvuga tuti biraryoshye. Umukino ubwo wari ugikomeje, ekipe y'igihugu ya Argentine yakinnye yihebye, n'abafana ba ekipe y'igihugu ya Argentine bihebye barimo bavuga bati twabaho twabera tuvuyemo. Ibintu byakomeye ni nyuma yo kwitanga gukomeye cyane ku munota wa 85 Enzo Fernandez w'ikipe y'igihugu ya Argentine, maze atumye ibyishimo by'abafana ba ekipe y'igihugu ya Argentine bizamuka hejuru cyane, maze baravuga bati kwabera twabaho turi kubona rwose ibyiringiro bigeze aho bitugera mu biganza. Barongera bisanga mu mukino. Ni gutyo rero umukino kuri ekipe y'igihugu y'Ubwongereza yari yagerageje kudefanda, ariko iminota wabonaga ko iminota idefandiyeho bitaraza kuba biyihira bitewe n'uburyo ki ekipe y'igihugu ya Argentine ikunze gukora ibi bintu amakipe yose bahuye, iyo wihaye kuyidefanda ahubwo igukubita itakubabariye. Umukino rero wakomeje, abaswahili ubundi bakunda kuvuga ngo ni mbiri wakomeje rero mbiri wakomeje ujya mbere, nuko mu minota 90 imaze kuzura mu minota y'inyongera bari bakizeho, arbitre yashyizeho iminota igera muri 9. Ku munota w'inyongera wa kabiri ekipe y'igihugu ya Argentine yongeye kwerekana ko ari ekipe ikomeye cyane, maze umugabo witwa Lautaro Martinez yongeye kuzamura ibyishimo by'abafana ba ekipe y'igihugu ya Argentine. Arababwira ati mukomere ntaho mugiye,
kabisa. Ibingibi rero byahise bituma ekipe y'igihugu ya Argentine ikina ifite ibyiringiro bidasanzwe na Lionel Messi akomeza kujya mbere. Gusa nkwibutsa ko uyu mukinnyi witwa Martinez iki gitego yaratsinze ni kuri assist yarivuye kuri Lionel Messi. Kabisa Lionel Messi wanigaragaje neza muri uyu mukino, nubwo atatsinze igitego ariko yakomeje kwerekana ko ari umunyabigwi kandi ko ari umukinnyi uzahoraho ibihe byose wibukwa bitewe n'ibyo yakoreye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ubwo rero ibyo byose bikaba byarangiye ari ibitego bibiri bya Argentine ndetse no kuri kimwe cy'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ibyo byose rero iminota 9 imaze kurangira y'inyongera bari bashyizeho, umusifuzi yaje kuvuga ati mwivunikishije, mwagiye mwijyana hanze uko mwishakiye, ahita yongeraho indi 2. Muri iyo ngiyo 2 rero nayo yaje kuba irangira umusifuzi asifura ko umukino urangiye, maze abakinyi b'ikipe y'igihugu ya Argentine baraserebura, bararira kubera amarira y'ibyishimo. Ba Lionel Messi wabonaga ko ari ibintu bidasanzwe. Ekipe y'igihugu y'Ubwongereza yari yumiwe, abafana bo ntabwo wari wamenya uko byari bimeze, bari bacwekeye, bari bishwe n'agahinda. Akayandirimbo ati agahinda karakanyagwamwo kabyaramwe. Ubwo rero nibyo ekipe y'igihugu y'Ubwongereza yaje kuba ihurira nayo, ariko amakosa yose bayegeka ku mutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ibyo yakoze ngo ntabwo agakwiye kuba yabikoze kubera ko yatangiye kudefanda ku minota 50. Wabonaga ko n'ubundi ntabwo biraza kuba bibahira. Ubwo rero amakosa bari kuyamushyiraho biteye ubwoba. Ibyo ntago ari byo bituraje inshinga, ahubwo reka turebe uburyo ki Lionel Messi ndetse na ekipe y'igihugu ya Argentine bagiye guhanwa. Ako kantu uri kukumva, Lionel Messi ndetse na ekipe y'igihugu ya Argentine bagiye guhanwa kubw'amagambo y'urwango bagaragaje mu kibuga ubwo umukino wari urangiye, by'umwihariko noneho abakinnyi. Ni nyuma y'umukino rero ekipe y'igihugu ya Argentine yagaragaje amagambo y'urwango ku byapa bari bafite, by'umwihariko abakinnyi yanditse ngo Las Malvinas son Argentine. Ibi rero bikaba bishatse kuvuga ngo ntabwo ari Lionel Messi wahanwe, ahubwo ni ekipe yose ishobora kuza kubigenderamo igahanwa. Bamwe mu bakinnyi ba Argentine rero bakaba bari bafashe iri bendera, icyo twita bana. Rero iri bendera rikaba ryanditseho aya magambo nandi kubabwira yitwa Las Malvinas son Argentine. Ibi rero bikaba bivugwa ngo bino ngibi bikaba bivuga ngo Malvinas ni ibya Argentine, ibigwa bya Malvinas ni ibigwa bya Argentine. Ubwo rero aya magambo yanditse ngo Las Malvinas son Argentine bivuze mu Kinyarwanda ngo ibigwa bya Malvinas ni ibya Argentine. Aya magambo rero akaba arebana n'impaka za politiki hagati ya Argentine ndetse n'Ubwongereza ku bigwa bizwi nka Falkland Island. Ibigwa rero bikaba biri muri Malvinas. Aka kantu rero ndagira ngo kumve neza. Aba bantu rero bakaba bakomeje kujya mu ntonganya zikomeye cyane kabisa. Kugira ngo byumve neza, amategeko ya FIFA abuza gukoresha ubutumwa bwa politike mu marushanwa yayo. Niyo mpamvu rero FIFA ishobora kuza gufatira ibihano ekipe y'igihugu ya Argentine, ariko muri ubwo buryo mbere yaho hagomba kubaho iperereza ndetse no gufata ibihano bakareba kuko niba isanze ayo magambo kuko yakoreshejwe yarenze kuri ayo mategeko. Nibasanga rero ekipe y'igihugu ya Argentine yarenze kuri ayo mategeko, iraza guhita ifatirwa ibihano byihuse. Ishobora no kuva muri rino rushanwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru umwaka wa 2026 ugasanga Ubwongereza nubwo bwatsinzwe buhuye n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, hakavamo ekipe izakina umukino wa nyuma. Rero ekipe y'igihugu ya Argentine igahita iviramo aho ngaho. Ubwo rero reka dutegereze turebe ibyo FIFA iraza gukura muri rino perereza igiye gukora. Ngiye kugeza ibiganiro nitwa Bonviva.
ikizakurikiraho nzakumenyesha. Wowe niba utarakana subscribe ye kandi uyu ni wo mwanya, hanyuma ndagushimiye, ugira ibihe byiza.